Halo, Gus. Si taruh rombongan tulang pasa kakak latihan tembulan tas.
Pasti rin mo ito sa parado ko dahil rin naman. Tenalir ka. Bale, antar kiri kan kelewatan. Parce que peut-être le jour, parce que peut-être parce que ces procès sont blancs, c'est la même Nenek Santi. Selamat sore guys. Saat ini kami singgah di objek wisata Look Mata Toraja Utara ya. Jadi saat ini kami pulang dari Tongkon di daerah Sapan, tepatnya di Matande, di Lembang Paunganan, Kecamatan Kutu Pepasan guys. Oke guys, bersama teman dari Prancis, kita pulang Tongkon ini, jadi kita singgah di objek wisata Look Mata. Saksikan kami di YouTube channel Dokumentasi Toraja Terkini guys. Halo Milona. Hai. Hai Milana. Hai Papa. Hai. Foto juga tahu. Oke guys, kami di Look Mata ini guys. Pulang Tongkon ini guys. Jadi saksikan kami di channel YouTube Dokumentasi Toraja Terkini guys.